Dobrodošli u drugi deo avanture po Pomoravlju i Resavi. 4 dana vodim goste po ovom prelepom kraju Srbije. Prva 2 dana obilazili smo Paraćin i Jagodinu, a sada idemo u okolinu Despotovca i Svilajnca. Moji gosti su muzičari, a ovo je emisija Gost. Čeka nas moj prijatelj Radojko iz sela Vitance. On je beogradski penzioner. Upoznaje Cindy, rokerku iz Vršca, istoričara, a repera Dušana Koprivicu Ćačeta iz Kuršumlije, mladog saksofonistu Danijela iz Smedereva i 50-godišnjeg dirigenta Milana T. Ilića iz Kobalja kod Velike Plane. Miliva je jedno od najstarijih naselja ovog kraja i na oko 30 km je od Jagodine, u kojoj smo mi svih ovih dana smešteni. U ovo selo idemo ne bismo li ukazali na to da Srbija mora da uključi muzičare sa lokala u turističku ponudu i sa njima osmisli program. Ovo je čuveni saksofonista Resave, Rala, sa svojim unukom Aleksandrom koji svira harmoniku. Zatekli smo ih dok su pakovali ozvučenja i instrumente za zabavu koju nam pripremaju u prirodi. Idemo u Milivsku klisuru, prelepo izletište u takozvanoj Gornjoj Resavi. Retko, mnogo. To je nešto u C-duru, pa ako hoćeš pevača za polu stepen više niže i tako. Da budeš dobar, uvijek svire ono što ne može niko da odsvira, uvijek najbolje. Daniel se oduševio čikaralom, majstorom saksofona. Liči mi na lika iz američkih filmova, znaš, kad svira džez. Jovan Milenković Rala, najčuvenije ime saksofona ovog kraja, okupio je muzičare koji sviraju u omladinskom orkestru naše kuće RTS-a, gde je i njegov unuk, i tek pristigle džezere sa festivala iz Lugana. Ovaj kraj ima muzičare svih profila, sviraju od džeza do narodnih kola. Kako se zove taj instrument? Nema, ne postoji. Kako se zove? Evo, ja sam ga mislim. Stvarno? Da, iz Sibira lik. To je u stvari neki Fudžara se zove. Reci mi, radiš rock muziku? Aha, sad sam ušao u neki rock band i radimo. Hvala, brate. Još učim, još. Samo onako da kažemo počeš da. Ovo je, eto, jel, pre 6 mjeseci sam konačno u RTS-u, u orkestru omladinskom, počeli smo da radimo. Stvarno? Super, tamo sam mislio da deda zaboravio, pa da skoknem da... Podmlađujem se sad. Tu evo ga Aca, pošto odsvira mi po neku. Imamo našu privatnu kafanu, samo za sopstvene upotrebe. Ispečemo, imamo mangalo, i polako muzika. Radojko, morate da objasnite Cindy šta je mangal, znači, to? sa pojašnjenjima, molim. Stručno, znači. Da. A ne mora to poslije Ne, tako ja se mešam u vaš razgovor, ali mangalo... Ne bi trebalo, znaš. Ali ajde sad zbog kuda ću ti oprostiti. Razumeš? A ovo je Daniel, vidim. Njegov otac, on je svirao u kafani, ja kad ulazim sa mojim društvom, tuš se udara, mi smo bili gosti njegovi. A šta mislite, da li bi se svidelo strancima ovako, dođu sad 2 autobusa, ovde je muzika neka luda, krene, haos, da bi to njima se... Ne bi oni ni izašli odavde, oni bi ostali. Dobro, super. Ja mogu ja da čujem? Ajmo da probamo nešto. Jedan. Se čujemo? Ne radi ovaj, ne radi. Odlično. Jedan. Daniele, čuješ me? Jedan. Sve okej. Može, a?
Malo smo slušali muziku ovog kraja, a malo i kovali planove za srpski turizam. I vi reperi volite narodno. Deda Radojko, došlo u posljednje vreme i reperi slušaju narodnu. Gledam kako idete taj kupus. Ej, kupus kao zecka, polako ga. Imam ja zeca, ako bi on toliko kupao, to bi bio uliki ko vi. Ovo je Ralino domaće vino, ako volite Bravo, ovo, a? On je Čikaralino domaće vino, aha. Čikaralo! Ne, naša nacija je opsednuta muzika. Što znači da od tog kvantiteta mora da se rodi kvalitet, a samim tim znači imamo šta da ponudimo. Znači imamo šta da se čuje. Prvi orkestar, mali orkestar, sastav, filharmonija, mali sastav, znači, do 25 ljudi, velike varijante, bili u Smederevu. Društvo Sloga. 918-17 slagajući, to ne znam ni ja. Tada je Smederevo pozemljeno instrumente u Beogradu za filharmoniju njihovu. Znači, imali su svoj sastav. Ja sam predložio skoro da napravimo ponovo to. Da. Slobodno. Nemaju sluha ljudi, nažalost, takve stvari. Šta će njima to? Ajde, idemo ljudi, idemo dalje, u nove pobede. Radojko, izvinjavam se. Ništa, samo ti radi. Ja znam da ste vi osjetljivi na visoke tonove. Samo nemoj tako ja. Ne sećaj na dane i za mladosti rane. Dirigent Milan je hteo da po svaku cenu čuje i moj talenat, koji nije upotrebljiv. Ne sećaj na dane i za mladosti rane. A mi kulturu možemo da prodamo. Zašto ne bismo prodali džez, zašto ne bismo prodali kola, zato, razumeš, narodna kola, zašto ne... Sve imamo, i džez, i narodna kola, čak i rock and roll, pa ja kad sam čuo da jedan Kostolac ima, ne znam, 12 rock benda. Planira da se školuje u Beču. Ružo rumena, ružo rumena. Ajde, pusti gledajte! Ja se vigao, kada bi stalo, ona si kad svala. Ja se vigao, kada bi stalo. Ja sam voleo da čujem talenat saksofoniste Danijela Živojinovića, 17-godišnjeg dječaka koji ima svetske planove. Dobro društvo, lepi tonovi, dovoljno da se pamti, a pamtit ćemo i ljude koji su obeležili muziku jednog kraja poput čuvenog Čikarale i sela Miliva kod Despotovca. Ružo rumena. Tako je! Bravo, omladino! Sve se to dogodilo na putu za Lukovo. Juče sam se opasno od rakije ukovo. Da je ovo nacija muzičara, uverio nas je u intermecu vozač naše ekipe Vlada, koji je malo svirao bubnjeve, prateći repera Dušana Koprivicu Ćačeta.
Dušan i Cindy oduševili su se prelepom crkvom posvećenoj Ognjenoj Mariji, svetinja nastala na crkvi iz 14. veka. Milivska klisura, deo naše avanture. Onda smo otišli na ručak u Moravske Konake, etno selo kod Velike Plane. A što vi Poljaci, Slovaci, ovi što vole ovo ispod sača što mi jedemo? Kako ne vole? Obožavaju. Obožavaju. Vole naše specijalitete. I oni su značajan deo. Jesu značajni deo tranzitnih turista. Odaberu da li naš objekat, da li neki drugi objekat na putu do Grčke. Prespavaju, odmore, u povratku isto tako, tako da ima ih. U letnjem periodu više, nađu vas na internetu i onda rezervišu napred nešto? Nađu nas na internetu. Uglavnom, početkom godine već urade rezervacije. 99% slučajeva, naravno, ispoštuju te rezervacije koje su radili. Da. I vidimo se uvijek u toku leta. Šta vam se sviđa od ovog? Jagnjetina, teletina, rebra? Sve. Stavi tamo. Šta mi se ne sviđa? Sve je stvarno vrhunski. To je to kad već pričamo o turizmu, ja mislim, srpska kuhinja, to je nešto najbolje. Moji gosti, muzičari, svih tih dana želeli su da ima manje spavanja, a više akcije. Prijalo im je da što više vide u ovom kraju. Cindy radi kao fitness instruktor, a ima i svoje rock svirke. Dušan je na master studijama istorije i snima rap numere. Daniel ima koncerte i probe svake nedelje, ali nema odmora. Dogovor je da je ovo avantura. Odlazimo iz okoline Velike Plane u Svilajnac. U Svilajncu ćemo posjetiti prirodnjački centar, da vidimo i mi kako je to nastala planeta, kako su nestali dinosaurusi i kako to Svilajnac pokušava da privuče turiste. Wow! Kolika mu je kost, butna. Pogledajmo nokte. Kanđe, kanđe. Diplodocus biljed, Tyrannosaurus rex mesed. Kako su se kretali? Pomoću nogu. Da. Ovo je sigurno bio... Nesretan? Da. Zbog zuba misliš? Pa i ne zbog zuba, nego zato što... Izgleda malo djevolski, ja? Flintstones. Da, Flintstones. Jaba daba. Ovaj Trodon se zvao, ovaj bio narko. Ovo mesto idealno je za ljude sa decom, a mojim gostima potvrda da u Srbiji postoje mesta koje su ozbiljno napravljena i ozbiljno organizovana. Reci mi, je bilo puno ove, bilo ekskurzije, su dolazili djeci, bilo puno, a? Kad je obično sezona? Iskravac, proleće. Proleće je? Proleće. Najviše. Leti dolaze porodice i tako to, ali u proleće je uglavnom ekskurzije. Da, klinci. Vraćamo se u bazu, u Jagodinu, trka veterana i juniora. Ne, odlično, samo mi je trebalo vremena da ukapiram malo. A prvi put si vozi kartu? Kako se dopalo se? Odlično, super. Dobre, a? Nisi verovao da ide toliko, a? Ne, kao, je li ide ovo 30 na sat, ne? Si malo bojo kad si počeo da vidiš? Pa ne, kad sam dao malo
Žišku, a? Ne, ja sam tebe pustio prvi put da me obiđeš, poslije sam skriva, poslije morim, ali dobro je. Ovo treba probati naravno ponovno, a? Mi došao ponovno da vodiš ovo? Da, naravno. Četiri dana smo boravili u ovom kraju i svako je mogao da bira šta želi da vidi. Prijatelj Radojko je želeo da gosti vide manastir Manasiju, zadužbinu despota Stefana, sina kneza Lazara. Ovo je jedna od najznačajnijih građevina srednjeg veka u Srbiji. Zidanje ovog utvrđenja počelo je u 15. veku. Nema Resavca koji vas tamo neće odvesti. Kao što vam ni jedan Jagodinac, ali i Šumadinac neće reći da vidite manastir Jošanica u podnožju Crnog vrha. Prvi put je gost bio vodič drugim gostima. Istoričar Dušan Koprivica. Manastir Jošanica je iz 14. veka, najverovatniji krajem 14. veka u vreme Lazara Hrebeljanovića. Sad, da li je Lazar sagradio manastir ili neko od njegovih velikaša, ne zna se tačno, ali po nekom tom predanju, kad je Lazar išao u lov i ranio je nekog monaha i u znak iskupljenja sazida je ovaj manastir. Idemo sad u manastir da se pomolimo, da zapalimo sveće. Šta ti kao istoričar imaš još zanimljivo da nam kažeš o unutrašnjosti ovog manastira? Postoje ostaci fresaka baš iz vremena nastanka manastira, znači s kraja 14. veka, eventualno 15. mada su sad većina, pošto je dosta rušen pa obnavljan, većina je, ja mislim, iz 19. veka. To, znaš, vidi se i po samom tom načinu izrade i to, taj malter i to, jer nekad se drugačije sve to radilo, to se na svež malter se nekad slikalo. I onda kad su obnavljali, nisu imali učeni ljudi koji bi obnavljali sve to, nego su to više radili, da kažeš, laici, ljudi sa sela su obnavljali, onda bukvalno to su većina fresaka, ja mislim da je iz 19. veka. Jošanica ostaje u sećanju, a nedaleko od Ćuprije je čuvena Ravanica. Zadužbina kneza Lazara sazidana nekoliko godina pre Kosovskog boja. Ravanica je prva crkva koja je građena po moravskom stilu. Sad, moravski stil je baš ono što kažu čist srpski stil. Do tad smo gradili u vardarskom, vizantijskom, raškom. To je zanimljivo kako je zidano. Znači ide kamen, pa opeka. Pa kamen, pa opeka. Vidiš kako je, vidiš opeke gde su ove crvene tanke i kamen. Kada ljude dovedete na ovakvo mesto, onda shvatite koliko se malo govori o svetinjama koje su najvažniji deo srpske istorije i koliko ljudi malo imaju prilike da o tome slušaju i gledaju. Sama crkva je posvećena Vaznesenju. Ovo je kivot sa moštima kneza Lazara.
Resavska pećina, moja želja, ali i Danijelova i Milanova. Krenuli smo pod zemlju da vidimo jednu od najlepših pećina Balkana, nedaleko od Despotovca. Cindy je tih dana uživala u hotelu Hill u Jagodini. Dušan je dane provodio u hotelu Wing. Svi gosti su svedoci da je Jagodina pravo mesto da bude baza za obilazak ovog kraja, jer ima ubedljivo najbolji smeštaj. Za kraj četvorodnevne avanture odabrao sam vodopad na Lisinama, kraj Despotovca. Priroda Srbije na delu. Planirali smo da odmorimo u restoranu Lisinski raj, kod Mije, čuvenog ugostitelja sa Lisina. Sve prikazujemo realno. Znaš, sad nekome će se svidjeti, nekome neće. Znaš, nešto. Što mi prikazujemo? Jer sve prikazujemo realno. Ukusi su različiti. Naravno. Svako voli. Ali za Cindy, verovatno, meni to zanimljivo tvoje gledanje. Kakva ti je priroda? Kako ti nisi silazila nikad od Bubanj potoka dole? Nikad i ja sam bez teksta. Znači, ja u ekipi valjda najviše ćutim. Ja sam navika na ravnicu, kao neka brdašca. Ovo je predivno. Samo na slikama sam videla i mislila sam da nije ovako realno, baš da je tako lepo. A si ti shvatila, na primjer, kad smo ušli ovde prema Lisinama, kakva je Resava u stvari? Da. Ti vidiš da to kao sa filma? Da, skroz. Pogotovo kad smo došli ovde kod vodopada, film. Posle Kubrovca Despotovac, to kad je bila stara... A Ivanjica nema? Nema, kakve bre, to se ovdje samo veličine rađaju. Mi ujutro kad ustanemo, mi prvo se pogledamo gledalo i sami sebi kažemo vi. O, Bože! Da! Respekt. Ali dobro, moram da priznam ja da ste vi nama svi bili dobri domaćini, bez šale. Hvala Bogu. Uvijek i ostaćemo. Što je bio pred mene, ne pevač. Znači, pevao ga je čovek koji nije ni završio školu za solo pevača, niti je prošao, ali ga to po nekoj svojoj genetici drži u sebi, u tome uživa i srce ga peva. To je toplo, prijatno, ulazi čovek i uši, i u telu i u dušom ulazi u toj muziki odmah. A mi imamo, na primjer, po gradovima, ja vjerujem da svaki grad ima bar po 3-4 sastava koji znaju da prenesu tu balkansku emociju. Znači, nema veze što on možda nije vrhunski pevač, ali ta atmosfera koju oni znaju da dignu, da naprave, da takvi su ljudi ovdje. Lisine imaju više restorana, prenoćište, prirodu i mir. Odmorište u našoj avanturi.
Ljudi misle da je za putovanje, dobro putovanje, važno samo da si ga plati, znaš, da si otišao negde, a u suštini za dobro putovanje se uvek krije dobro društvo. Kako su te se tebi oni uklopili? Oni su mladi ljudi koji su zaista ovako izuzetno interesantni, pre svega, znači, i sposobni. Da recimo vrlo hrabra osoba, koja znači ima potrebu da dokazuje sebe u ovom prostoru, živi u Srbiji, iako je otac majka žive recimo u Nemačkoj, bili u Americi. Drago mi što je ostalo ovde. Ovaj dečko recimo ovde je talentovan dečko koji je perspektiva ogromna, mislim, u svom poslu koju se bavi. Tako da teko čekam da ostane njega za ovu zemlju da uradi. Ovaj momak je nijalac jer ima puno ideja svojih nečeg koje prodaje ovde. Radi nešto što nikad druge ne radi i treba poštovati tu energiju čoveka da nešto stvara. Bez obzira čime se bavi, znači, uopšte. I treba poštovati te mlade ljude koji nešto stvaraju i dati im šansu da to što rade da pokažu i da mogu da pruže sebe kao primjer drugim ljudima u prostoru i vremenu. Ne moramo da kritikamo druge, znači šta ne valja, da vidimo šta je dobro. Lupami. Ajde, probamo da ću sve opet. 1, 2, 3, 5. Nećeš lepše od Srbije, od ove miline, nemamo more, ali imamo najlepše planine. U Milanovoj kući u Skobalju kod Velike Plane je posle naše avanture nastala i muzika za špicu gosta. Onako da se muzičari oduže emisiji Gost. Ljudi, ja bio gost kod Milana. Pravo da vam kažem, nećeš lepše od Srbije, od ove miline. Nemamo more, ali imamo najlepše planine. Pakokline i doline, jezera i brela, netaknutu prirodu, banje i etno sela. Budi naš gost, budi naš gost. Možeš ti doći u Vojvodinu na gulaš i paprikaš. Ili berule, stolak, prike, na roštini, sataraš. Na zapadu uvac, peruća, cidrina, a istok Lepare, Sava i Timočka krajina. Ovčar, Kablara, tek manastiri, tu će svako vrlo lako dušu da umiri. Sa Milanom nova poznanstva i jedinstva, usput tradicija srpskog gostoprimstva, ma budi naš.